May Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon. Areni na po rin mga ragula balita ngayong Lunes, September 11, 2023. Mayor Vilma Caluag minaus emergency meeting. Bang pisabyan, ing traffic situation, King San Fernando. Kasalpantayanan daring Kapampangan, pasibayong ikit, King 67th Canonical Coronation ng Virgen de los Remedios. Poorest of the poor, dapat din andang prioridad ding milukluk, King Barangay at SK Elections 2023, agpangpuyan kang Archbishop Emeritus Pasiano B. Aniceto. Investments King Central Luzon, miras po keng 169 billion pesos. Kadwang pekamatas keng mabilog a Pilipinas anyang 2022 base keng datos ning NEDA. At Kapampangan chefs ang pong cook, pepakit inggelingan king pamagluto para po keng FIBA World Cup Championships 2023. Kabalen, naranasan niya po ba ining mabagal daloy ning trapiko? Anya pong weekend kaya po kayong syudad ng San Fernando. Uli na po niti, metong pong emergency meeting ing pepayaws ng Mayora Vilma Caluag. Kaya be po rin pong mapilang opisyalis ng DPWH bang di na pong solusyon iting meging problema kayong traffic situation ng syudad. Milyari po yung meeting ngayon, nandin pong Batmeg 2. Ngayon pong Lunes bang di na nakatapong detalye, kasabi tayo, ing kaya katamong reporter Koyang Paulo G. Santos na tinagon mo naman king mesabing meeting. Koyang Paulo, kumusta? Ing meging pisasabyan nandin at nano kano ing pormerong sangkan ditang mabayat at traffic flow anyang Sabado keti king San Fernando. Justin, mabayat yaping pisasabyan idin problema din pa mo Juan Justin taga ng tinukod impilan ng traffic kining kagulutan ko kining Jose Abad Santos Avenue o itang usandang Olongapo Gapan Road no ka rin Juan Justin ni saraya kasi kining flyover pauli na nitang pamangabit kining vertical clearance niya ba kining palapit kining terminal at kining encroachment na ning nasa pin flyover at walang vertical clearance din ni Justin na in coordination na kanuning Department of Public Works and Highways o DPWH ni Billy Lareni abak ning September 9. Upin Justin lulto na itang miscoordination milyari uli na nitang ining papalapit kining mismong Lasatin flyover mikabiya di natang yaketang oras itang contractor yan tabayana na kanuning DPWH kabira-bira naman Juan Justin ito namang contractor o mega pasari ang motorista yatang kabila o gining malapit dating DFA nya tinagun alas 3 paning panapon o maga alas 4 na karinya pa di natang kening lugal at ketang pamagbili na ning vertical clearance Juan Justin apikasunduan dang no sakali man mong metong niya pa mo'y makabili magsilbi kitang orasan ita na may nasipit na larening dakalat sa ken petong niya mong vertical clearance ing makabili anya ing desisyon ning si posto ibukla nepa mo uling ketang panahon na ita taga ng sobra nakatindi ing traffic kini Ciudad San Fernando. Albentaya Juan Justin nung pwede taneng i-roll ining partina nitang meging diskusyon kining emergency meeting apayaws ng Mayor Vilma Caluag. Paulo G, balikan tayo po tang bagyan ining party ining discussion pero pakibaluan ta siguro ngeni itang vertical clearance sa leged kini king Lasatin flyover
Lekodan nandin makanya ningi kita mo base kiretang kikatamong video po tapo palagi tala kabalen ini sasabihan na ning si Posco mag-cause yang manuanda mag-cause yang danger karing motorista ara makanyan. Totoo ka Justin kasi purida pa mong linawan nung anti makanano karagul o itang lualas na nitang vertical clearance tewari na may ngalabasan at sula pa mo kening bungad may ngabit na laping abiso na karetang behikulo na sumabit ketang kebit ng vertical clearance nung pagkamali kanita 2.5, 2.3 pero ngini ing amanwa ng si Posco Chief Louis Clemente ing pakisabi ra kening Public Works ang gasa ng 2.8 at kempi sasabyan na makanano ka-urgent itang pa maglagay vertical clearance pauli na nitang akakira ng kapintasan ala pa mong pabanwa higit pa mong anang mabanwa kung Justin itang anti-skid nga na itang asfalto o fabricated asphalt nga ra kitang kening flyover makakalbo anya aawat dala taga na retang overloaded na truck o retang heavy vehicle na makasampa kening flyover kon Justin. Paulo G. Balo ko, cover tayo ning flyover ngayon at malambat ding seray ni. Badeng samasan at itang rehabilitation ing buri ng sabihan pilan pa mong bulan ning milalabas at yun naman kitang sitwasyon masanting at delikado para kaning kaya katamong motorista makaning amanuanda. Tugtuita ko Justin kasi itang portion na kitang upper portion kitang babo mayayakit na naretang kay makakalbo lulto na itang steel na itang disenyo na kasi ni Con Justin pangkaya kano talaga light vehicle anya po pwedeng sampala kay ni retang heavy loaded pero katami nga labasan na panahon pebusten dalang uliping sunod-sunod ditang may kasapong karening vertical clearance pebusten na lang lungob rening truck mupin aawat dala retang ating karga kita pa mo kanong lalam natataga ng heavy loaded dadaran lagi ning lalam na ning flyover pero ating pami katagon kon Justin na milulusot na huli na nitang alang vertical clearance. Paulo G, baluta naman na ining sitwasyon ngayon kening San Fernando itang beging traffic king Jose Abad Santos Avenue niyang Sabado. Alwa mo naman ini traffic daranasan daring kaya katabong motoristang magbiyahe keting San Fernando nung pakalawen miya naman nung manibatan ka ketang Angeles ang gana kening Mirascon intersection akit mo na retang may ngasirang portion ning MacArthur Highway uli na ning mga labasan na pamanuran mga kulkul bistama na niyang kasagsaganing bagat timbunan dala pansamantala ngeni makanyan na pamurin talagang baku-baku la pamurin yapining maging sang kanong bakit dakal ka rin sa ken labisan dumalan ken at mimiwas la maging cause nening traffic nano pa ring aluwang apis sabihan iniba rening situation na naman ning kaya katamong Manila North Road apis sabihan de at nano nga maging amano na Mayor Vilma Caluwag at ning DPWH kening sitwasyong ini. Yapining burit-burit ng sanang Mayor Vilma Caluwag ganing Department of Public Works and Highways huling dapat nung ika-project laman ganing contractor manyambot karening bibidrang public works konjas dapat kado atin lang upaya naketang mamielang go signal nung ketang completion na nita mamielang certificate of completion taga nang ma-inspection niya itang structural integrity na niti. Kasi karading mapilan na lugar kay ni Ciudad San Fernando, ya mo puspus ko Justin, rening kalsada na ning MNR na mayakit. Bala mo, total wreck lang mayayakit. Anya, imburi ng Mayor Vilma Caluwag, mika sistema at itang mumunikala ng mika special task force na itang close coordination karening contractor ang gano naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH dinandeng upaya ining Office of the Mayor baka nitang coordination na kon Justin kasi
hanggang ketang sabi, agnan-agnan na pamagsamas kendalan, maragulyang epekto, lalo na ngayon ni Con Justin, bare season na. Alwa mo rin ng Fernandino, lalabas ka rin ng mga ragultamong highway. Kalupa na Kenny Jasa, poing MNR, na yung pakiintindida oras sa sinampaning bare season at nung sakaling alayang masama sa coordination ketang kama niya masdalan taganang problema ya patindi ining traffic at kung naman nidagdag kening report tam Juan Justin kita milabasan na Sabado pauli na nitang keng Tagalog inulan daw sila ng batikos itong lokal na pamahalan nakal kanu menusig karela Juan Justin. Pero emo itasang kana ni pangasarana ning flyover ning Lasatin ni ka-shooting mo naman kanu ketang metong teleserye kini namang balena ning mahulod. Anya may traffic Juan Justin. Kuya Paolo rin na mga traffic light balo tamo madagularin na role agagawan kini nga pamagmando o ning katamong traffic flow keti San Fernando. Nanong making update ning DPWH dikil naman karening traffic light anyang milabasang Domingo kita mo detang mapilan king Angeles sa tinong ininstall CCTV sasabihan da sa samasandan nala keti San Fernando nanong panayan tamo kanyan. In commitment na ning DPWH Con Justin, October, mayari no nga dening stoplight panibatan kening area na ning San Jose ating intersection ken Con Justin ining San Jose ampo MacArthur andya mo naman kaning area kening SM ampo kening malapit kening St. Jude Con Justin itang junction ketan Dolores ka rin misama siya mo naman kano yan at kitang hamano da rening representante la kasi retang tinagod kening naging initial talk ketang emergency meeting ing burinang malyaring nganing Mayor Phil Makaluwag reng mismong decision maker at reng menyambut kontratista ilang akasabi na huling kita pa mong mga labasan na panahon Con Justin timdam na naman kano itang sabyandang mayari ne. Paulo Jimmy Miela bang timeline nung kapilan la pa si Bayong Misabi at abanggit mo pinaburinong pakidwang no ning kaya katamong Mayor Vilma Kaluwag dening decision maker keng DPWH may kapamiela bang timeline nung kapilan la pa si Bayong Miyara Parap bang midinang malino solusyon ining problemang daranasan mo rin Fernandino baski na rin aluwapang daralan karen kaya katamong major thoroughfare suling baluta naman po capital niya ning Pampanga economic and political center niya ning Pampanga o the rest of Central Luzon probably ining syudad ning San Fernando kaya atsula talaga kini reng dakalataw. Con Justin, asap kita as soon as possible yan at ring asahan na makirungot kanini yung regional director na ng DPWH, yung Director Roseler Tolentino, andya mo naman ining pamuntok na ng DE kaning Pampanga 3rd nga manwanda at Pampanga 1st na mika malino karening makapending pang infrastructure kasi kalupa na mo kening kagulutan ko Juan Justin ining rehabilitation karetang kanal apo pang roadworks kening lalam na ning Lasatin flyover matutungal Juan Justin na ating rough road ay mipoponduan kanya misdan la talaga rening sipos ko o kabira mayayari nitang pulpul itang kanal ating makatiwangwang porsyon na ning dalan at kimpami talamita da karening representante nito na ita alaya kanong pondo at mananaya la pang additional funds na yearly kanong mabibili ta baka nitang misama sindalan pero alalang balo ni rening lokal na kapanibalan anya kita pa mong pamanisplika karening motorista nulto ilang mamarap at karela ni babagsak itang sisi o bat mga palyari ining road maintenance na ating makatiwangwang. Samantalang kening Jasa Road, Con Justin, mo rening tao San Fernando, rening dadalang kini, rening tao Bataan, Zambales, at eto niya pang maratong palen. Rening Fernandino, huling inipon Jasa Road, pauli na nitang pangasarana nitang SCTEX Bridge, Con Justin, huling nita, rehabilitate dyan mo naman, kenila taga na daralan, detang heavy vehicle, menibatan Zambales, Bataan.
Okay, dakala salamat Paulo G. Santos king kekang report at banten tayo yan batang akit na rin kakatamong kabalen nung nanunay maging sitwasyon king with regards to traffic congestion ketiking San Fernando, Pampanga. Mimingat kayo. Dakala salamat Paulo G. Kabalen king aliwa pong balita. Miras po king 169.3 billion pesos. Ini pong foreign and local investment king Region 3. Anya pong 2022. Maragul po kanong contributor Kenny, reng major economic zones. Antimoy Clark ang pong Subic, agpangyan king National Economic and Development Authority. Pagbalik niya po ay Paulo G. Santos. Kanu malalakwan ng Central Luzon pangaras king investments base king datos ng National Economic Development Authority o NEDA Region 3. Miras king 169.3 billion pesos in foreign and local investment king Region 3 anyang banwang 2022. Amount of approved investments in the country last year. Pumapangalawa po tayo sa Calabarzon na may 185.6 billion pesos na approved or committed investment last year. Tayo po sa Central Luzon. Agpangkang Undersecretary Carlos Abad Santos ning NEDA maragula contributor Kenny reng major economic zones antimo in Clark at Subic. The agriculture sector here and agribusiness is a growth driver, and then we also have the manufacturing sector, and then we're in Clark now, and it is also a driver for both manufacturing and services development in the region and the country. Pangatawanan mo rin kanuning Central Luzon ing titulong Rice Granary of the Philippines uling 25% ning total rice production keti Pilipinas, menibat king Region 3. Samantala, for the second quarter of this year, Central Luzon remains one of the country's top food basket. In fact, tayo po sa Gitnang Luzon ay number 1 sa production ng rice with a share of 25.71% in national output. Pang-apat po tayo naman sa corn. Pang-apat po tayo na producer ng pork sa buong Pilipinas at pang-anim naman po sa goat. We're number 1 sa pag-produce ng chicken, duck, and duck eggs. At pangalawa sa pag-produce po ng chicken eggs. Mo naman kanumi tatawli ing Region 3 pangaras king labor and employment. Base king April 2023 data ng Philippine Statistics Authority at suking 95.3% ing employment rate king Central Luzon. Katumbas na iti ning 5.6 milyon na katao akayabe king working population. Majority po ng ating mga employed, itong ating mga workers ay nasa services sector at ito po ay 22% no? Sa national level ay nasa wholesale, retail trade, repair of motor vehicles, and motorcycles. Ito po yung mga nakikinabang po at sumasahod po ng minimum wage. Samantala, agpangkantarlak Governor at Regional Development Council Chairperson Susan Yap, maragul lang saup deng ports, keti Central Luzon, bang lakwas pasiknan ing tourism sector, amamio obra mo naman kareng memalen. Service sector, of course, because tourism is very strong here with the availability of the ports and the airport, Clark Airport now. We are one of the major hubs of bringing in international tourism. Aking kakayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. King aliwa naman pong balita kasabening pa magpakit ning balalama kasalpantayanan daring Kapampangan King Virgen de los Remedios dalangi na kanuning pisamba na maging example ka king pamanungkulan daring opisyaling patron agpang pakangapos seto sana maging prioridad dala reng poorest of the poor pangaras po king serbisyo daring lokal na opisyal ay ni po yung balita. May gitna mong pabulan, pasibayo tanan namang mamiling iluklok bayang pamuntok din kaya katamong sari-sariling barangay.
Kaya riing mapilang beses pangakan sila, may balaos na yung Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2023 king October 30. Kaugne na niti kasabi ng pamagmasusiking 67th Canonical Coronation ng Patroness ng Pampanga, Ivirgen de los Remedios, panalangin ng Most Reverend Father Pasiano Aniceto, ing Archbishop Emeritus ng Archdiocese of San Fernando, ing pamagobra daring opisyales para king kanawan ding sabla. Maging ehemplo yan naman kano dapat ing birhen at miwas ka rin problema amanira king bering tao. Even now, na yung sana ang ating mga civil officials na ating naiboto, they will work for the common good, especially the amelioration of the condition of the poor. Kaya wala na po yung graft and corruption. Dahil ang ating mahal na birhen ay yun ang pinaka puno siya ng grasya, kaya we have to imitate her model, always to reject whatever spiritual, physical, and even mga ecological problems na naninira sa buhay at dignidad ng isang Pilipino. Pakisabi na paniti ka rin opisyal na milukluk at di ng prioridad king karelang pamanungkulan ding peka pakakaluluking komunidad at sasakupan. Kayo po ng aming mga barangay, kayo pong basic na LGU officials, kailangan gampanin natin mabuti ang ating tungkulin na sana'y manatiling kapayapaan, pagkakaisa, pagtulong-tulungan, at ang peace on earth there ang number one sa barangay. At yun nga, yung mga mas mahihirap sa barangay ang bigyan ng tunay na prioridad para ang tunay na komunidad ay hindi lang nakasentro sa sarili natin. Tayo dapat na maglingkod sa pinakamaliit, pinakamahirap at kagaya ni Mother Teresa, the poorest of the poor. Panabilin na naman karembotanti, ali pamisali ing karelang boto. Opo, kayo namang magbotante, huwag na yung ipagbibili yung ating mga boto. No? Pagka pinagbibili natin ng freedom, ang kalayaan ng konsyensya natin ay hindi po magtatagumpay ang ating barangay. Ako ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Kabalen, ako po mama ko magbalik ya, ing balen at balita.
Magbalik po ing balen at balita. Kabalen, pasibayo pong may yakiting malala makasalpantayanan daring katolikong Kapampangan. Kita pong 67th canonical coronation ning Virgen de los Remedios. Merapat po niyang Biyernes, September 8. Ding aliwa pong deboto, maranon lang dintang king Capitol Grounds para makapantun masaleseng pwesto king karelang pakisan metong king pamag masusi king birthday na pong Mama Mary. Ayun po yung report ng Liana Canilao. Bistaman masiriya ing pali ning Aldo, alas 12 na pa muning ugtong makaabang na ing 80 years old na event kapati king Capitol Grounds anyang Biyernes, September 8. Agpangkang tatangben, 12 banwaya pa mo anyang munaya makisan metong king reenactment ning coronation ng Virgen de los Remedios ing patroness ning Pampanga. Ing kaya kanong pangadingin ning banwa, Renta ko lang magkasakit. Kami. ibinig na sago mamenibat pakandaba, maranon mo naman tinagon kayang koronasyon ning indung Birhen. Banwa-banwa kanu, alos manaliwain kayang pangadi para kayang pamilya. Mula nung nag-umpisa, doon pa sa biyanan ko, dito na kami, taon-taon. Katahimikan kayong pamilya, swerte ka rin pamilya, kakakatawan, karingapo, lalo na karinganak. Adwala mo ritatangben at imang benig na kareng 30,000 na Kapampangan na tinagon kayang coronation ni Virgen de los Remedios. Agpang kang Most Reverend Father Pasiano Aniceto, Archbishop Emeritus ng Archdiocese of San Fernando, may gumpisa in devosyong iti, inyang mika problema kayong pisabiyang gabun, keti Pampanga. Alam ninyo, ni Bishop Jose Maria Guerrero, sinimulan niya itong devotion na ito, narinig niyo kanina, noong panahon ng agrarian problem sa Pampanga, nag-aawa yung landlord and tenants, maraming patayan at violence. Nung dinala itong ating devotion na Cruzada de Penitencia, Cruzada de la Caridad, unti-unti nawawala yung social volcano, yung social injustice. Ayun po ang isang social dimension ng ating devotion. King kapaniwalan din Katolikong Kapampangan, panila kanong makasadyaring miindang Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon para mamye proteksyon laban karamialiwang kalamidad. Dahil ina natin ang Virgen de los Remedios, ang ina ay laging nakahanda para ipagtanggol o bigyan ng depensa para anumang mga kalamidad na marating ito ay hindi na matutuloy. At saka ang Virgen de los Remedios ay ang pinakamalapit na tao sa kanyang anak na Diyos, anak, at siya ay makapangyarihan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya dalawa yung ating larawan, Santo Cristo del Perdon at saka ang Virgen de los Remedios, ito ay mag-ina. Kaya silang dalawa ay power. Makapangyarihan sila maski anumang klaseng kalamidad na mangyayari. Samantala, may 200 personnel na naman ng PNP, ding may deploy bang siguro doon yung maging masalesaya yung pamitagon. Sa kabuuan, meron tayong 228 na PNP personnel na nakadeploy para masiguro ang kayusan sa activity na ito. Atin muna mga minantabi at uhan iba't king PDRRMO, CDRRMO at medical team para kareng may ngailangang medical assistance. Ding meli ko madonasyon king kaganapan, gamitan do kanu para mitalakad pisamban para kareng aito. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Iba't po king metong underdeveloped lugar amit mong water lilies, mi talakad dya. Ing metong pisamban nung no ka rin mamabot nung may gita dinalan po ring sisimba. Agpang king petaklad kaniti ay Luz Hingko. May gawaya po iti pauli na kanuning Divine Providence. Ayun po yung kayang kwento. Divine Providence, iniing tuturo ng sangkan ning 87 years old na Luz Hingko iba't Guagua, Pampanga, king pangatalakad ning metong akapilya king Barangay San Antonio. Apin iti ing Divine Grace, House of Worship Church Incorporated. 2006, inyang pagumpisa niya kanong panigobra ning area amit mong water lily.
Manibat niyang in-start, kaya layan tuknang. Kasi actually, divine providence siya ini. Aluwaya akong papagawa. Kasi kanyang mika skybreaking kami, sinabi ko karela, sa uling desire na yung puso ko, in charge para keng, in building para kareng charge na ng anak na ng Diyos. Ngayon, desire na talaga ng puso ko ito. So, in ginuna, divine providence. Bikiso kadya ka ng 1,480 square meters in Gabun, apita lakaran ning kapilya. Pero niyang minuna, di-discourage na ako. Maragulya ka ng gastos. At saka, balura siguro, wala akong pera. Niyang mag-materialize. Sinduke pa mo rin, dakal mag-discourage. Ngayon, niyang impisang ko alayang pata, alayang nang kay mumuran, may kamilagro man. Ayan, lilintik na, marag lilintik. Sinabi ko, kuldas na la, ela kukuldas, ela makirandam, may mulay ko man, ba't kita sulo kayta, ang gakeni babo, ketang area nga ita. Yang kay kanita, ako, yang papatak ng kanyan, ala na ako nga gawa, ginulisa ako. Sabi ko, ala na ako nga kaya nene, o maragul na yung patak, daragul. Ela kikimot, tang! Ako, ginulis ako. Inawas ka yung gino. Balo mo, malakas ang angin. Bala mo, ining kahay ko ngayon. Bala mo, may pakanyan ko. Tsaka ini, may nalaka din yung kahay kong makanyan. Yang kahay kanita, may mulayin na akong patipa. At tsuketa yung inoba ko. Hot ka, abit kong makanyan, tinok nang. Basta man atin nangaliwa-liwang religious organization ng tinalangking kapilya, balaw sa pamamanto ng hingkog ng karapat dapat na pastor, amamye aral keti. Itayikit mo na pumpa mo. Sabi ko karengabe ko, yan ang nung pwede paksabihan yan ang mag-permanenting pastor keni. Bangkanita, itong mag-pleasya about the scripture tungkol kayong makanayo ng masabing tao, itang makanyan, itang alang sarili na. King kasilungsungan, mamabot la kanong magit dinalan ding sisimbaking Divine Grace House of Worship Church ng Hingko. Bukod kang Hingko, metong yamo rin ng 58 years old na engineer Jamie Manalansan na magnasang makapagpasanting kang simbahan. May gumpisa ka no itiin niyang 2012 nung nuka rin may kasakit ya at may paralyzed kapit ng katawan. Inyang sinimbaya at ikit ni kapilya bayo in COVID-19 pandemic, sinaupya king finishing na niti. Kung surrender kaya po yung life ko kay Lord na hanggang nanungan po maya pampong esto naburining Ginoo, surrender ko man po kayo. O tapon niya po, surrender ko din anak po. Second life, galingan ako, may lakad ko, may katalakad ko. Ngayon po lalakad ka nito Panenemurin ka nung apa paninapan ng Diyos, inya may desisyon niya iting sumaup kayang pa magpagawaking kapilya. Maninap po panina po sasabihan ng ginuka ko na kasi po kasalunod ko yung kanita, pagawa kitang baleko, kaya po San Fernando, sabi na po, reng imbale mo na po, pasantingan me, pagawa me, irogon templo ko, malalasak ne, tsaka makalunos siya. Sabi ng mga taong ito na di umano, hindi pa napapanahon upang itayo ang muli ang templo. Dahil dito, sa pamamagitan ni Propeta Hagay ay sinabi ni Yahweh sa bayanan, tama ba na naniniran kayo sa mga magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak naman ang aking templo? Ano po? May kaya ko po na itapin po, paninap kagising ko, kabulat kayong Bible ko, pong abasa ko ito. Ikit kepin po ini po siguro yung sasabihan nyo, Lord, ako po kaya, niya pong kaya, o ito po, yung kinain na ng heart ko ning Ginoo at kang Apolos. May encourage ko po kang Apolos mo naman uling anya pong dinonate niya po ning church sa ini. Alaya pong mig agam-agam, po mig double isip basta
kinayane po, makanyan mo naman po ako. Po, minisip, migkay, basta, yan apin po yung pagawa ng Lord ini. Kalupan ng kaghingko, ing Diyos mo naman nga kakit ng sangkang manalanson, kaya kanong kayapan akayang gagawan. Munang-muna po, ini pong gawain na ini, keng Lord gan po ini, ala po kaya kami, ni Lord, gagamit siya mo pong tao, nung ino po yung gamit na keng puso na po. Agkatana no man deng aliwapan na ilapit ng sarili keng Ginoo. Payabot ko po, kareta pong kapatad na nung nanong pa yung suliranin tamo, nanong problema, sakit, kaya ginutangan po idulog, ya po yung kakatamong dakilang manggagamot, ang pong rempong makasalanan nila pong paintunan na talaga ng Ginoo, uling pong rempong kakatamong sambanay ni, balang po hospital no po rin masakit, ila po rin kakayana rin Ginoo, rin deng makasalanan nila pong lalong tatanggapan na ng Ginoo. Ito po. Dakal pong dakalas salamat po kay kayo po at kang Apolos sampo po keng Ginoo, keng Lord tamo. Ako ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Keng aliwa naman pong balita, ginaka ng President Ferdinand Marcos Jr. kaya bereng kayang pamilya talasuporta ang 106th birth anniversary ng dating presidente at diktador ay Ferdinand Marcos Sr. ngayon pong Lunes, September 11. Metong pong wreath-laying ceremony ing karelang depatan King Marcos Monument, King Batac City, Ilocos Norte. King kaya pong speech, sinabi ng PBBM na metong iyang tuneng Pilipino at Ilocano icon, Marcos Sr. Igkatano rin ding young leaders ang ma-inspire king kayang tatang kalupa na kanu ning milyari kaya. For the peace and order that he fought and stood for, the development that he inspired our own citizens to build, and the dreams that he left in the hearts of many, he remains a true Filipino and Ilocano icon whose exceptional mind matched the nation-loving spirit that he possessed and that he demonstrated. So as we remember and pay tribute to his memory, let this gathering serve as a testament to the unwavering pursuit of unity that he so passionately espoused for our people. In his memory, may our actions from this point on be directed by the desire to preserve and share the rich heritage of our province, of our nation. To the young leaders and government officials, it is my earnest hope that my late father's values, ideals, and visions for the country will spur you into aspiring for greater roles and more meaningful endeavors, much like how these have inspired me. Samantala, base naman po keng datos ning Amnesty International at Task Force Detainees Philippines, biyers la po kay may 3,000 dig may dokumento amete, lalam na po ning martial law ng Marcos Sr. 35,000 la po ring may torture, 77 la ring may bating at enalintopak habang 70,000 la ring may kulong. Magbalik ya po ing balen at balita.
Magbalik niya po ing balen at balita. May gitla po nga ng mga ralang athletes nereng sinubok, alimuking sikan, nereng karelang pamikatawan, nune pati na rin ketang tibe ng karelang kaisipan. Kaya pong merapat Titan Philippines 77.7 km duathlon, anya pong Domingo, September 10, keng Clark Freeport Zone. Pakibaluan tayo po yung milyari keng sports balita ng Felix Barrios. Tinatawag na isa sa mga ultimate test, hindi lamang ng lakas ng katawan, kundi tibay ng loob at isipan. Ito ang Titan Philippines 77.7 km duathlon na ginanap sa Clark Freeport Zone nitong linggo, September 10. Aabot sa mahigit 600 participants ang sumali sa iba't ibang kategory ng tinaguriang toughest duathlon in Asia. Lumaki na tayo ngayong this year. So last year we had around 450. Now we're close to 600. So, ibig sabihin, may mga nag-start uli na mag-training, gumawa ng sport, gawin tong sport na to, and then dumadami pa sila. Kabilang sa mga lumahok ang kambal na sina Jose Maria at Juan Miguel Tayag na nagkaroon ng healthy competition sa karera. I think ngayon, hindi. Pero kanina, kala ko mahahabol ko pa siya eh. Kaso, nagkulang na sa dulo. Alam ko hindi. Alam ko hindi mahabol. Hindi lamang mga Kapampangan ang nakipagsabayan sa duathlon. Mayroon din tayong mga kababayan mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon na tumungo sa Clark para sa family sporting event na ito. Well, actually, my father's participating in the Titan 77.7. He wanted to take on a challenge. And well, since we're coming down to Clark, I decided to join the Titan Junior. Very fun race. I love it here in Clark kasi masarap magduathlon dito. Maganda yung kalsada, tapos very organized yung Go Clark. So, mafe-feel mo talaga na intense yung race at the same time, nag-enjoy ka. Para sa reporter-athlete na si Ira Lopez, kasama rin sa benepisyo ng duathlon ang enrichment ng mental health. Of course, physically and mentally healthy, kailangan natin yan. And syempre, the accomplishment, fulfillment, iba yan. And most importantly, nakaka-inspire tayo ng maraming girls to also try sports, especially duathlon and triathlon. Isa umano sa layon ng pamunuan ng Clark Freeport Zone ang higit na palakasin ng sektor ng sports tourism. Pinapakita namin dito, magiging premier hub siya ng mga sports development. Napakaligtas, no? Safe. Safety ang number one dyan. Pangalawa, convenience. No? Pangatlo, siyempre, yung facilities na ino-offer namin dito, conducive sa mga physical development activities. Iniimbitahan naman ni Jumbo Tayag, ang race director ng Titan Philippines 77.7 at ng Go Clark Sports, ang lahat ng mga nais sumali sa kanilang mga events. Sa mga hindi pa nakakasali or gustong sumali o gustong mag-start na mag-training, meron po tayo, ngayong October, meron tayong New Clark City Triathlon, October 14-15 sa New Clark City, sa Capas, Tarlac. And then, next year, naka-line up na rin yung, meron na tayong January, February, March. So, punta lang po kayo sa goclarkph.com. Ako po, si Felix Barrios para sa CLTV 36 News. Kabalene mo po duathlon ang pong triathlon ng miyaliwang sporting event sa Mararapat, Quezon, Pampanga. At keng tutuna po niyan, merapat mo naman King Lubao, ini pong 4th Malaysian Friendship Open Golf Tournament. Anasa pong makasaup naman kareng charitable institutions. Ayun po yung report. Maigit na 200 na golfers ning Mikyabe king 4th Malaysian Friendship Open Golf Tournament king Pradera Verde Golf and Country Club ang milabas sa Sabado, September 9. Agpakang Malaysian Ambassador to the Philippines ay Abdul Malik Melvin Castellino, gagawan day tibang pasik na nga ning business at diplomatic relationship dahil may ayaliwang stakeholders ng ASEAN countries. Today's event is organized as a commemoration of Malaysia and Philippines friendship, which has spanned 60 years next year. This is part of our celebration for the 60th anniversary of Malaysian-Philippine relations, which is in 2024. Today's event, we brought together the Malaysian and Philippine community, together with, of course, the international community represented by the various ambassadors of the various countries here, including from ASEAN. And also today,
this event will commemorate also the spirit of friendship and camaraderie towards all Philippines and Malaysia, and of course the other parties involved. At inya mo naman kanong masanting nga kabaldugan ng golf tournament, uling metong yan naman kanong fundraising activity iti. This event is meant also to be a charitable event. Proceeds from this event will be given to various charitable organizations in Philippines, and we hope this can continue for many more years to come. And next year we hope to do even a bigger Malaysia Friendship Golf. So thank you for coming. I hope you enjoyed the game today and have a wonderful day. Masanting ya kanong paralan ni pamag-golf, uli mag-enjoy na lang ni participants, makakilala na pangaliwang tao banta makagawa ng connections. Pang second year ko na dito sa Malaysian Ambassadors Cup itong laro. At maganda naman yung business relations between Malaysia and Philippines, lalong nagiging close, mas maganda. Then, masaya naman kami, maganda yung pagka-organize ng tournament. And at the same time, Pradera is a very good golf course. Tsaka maraming mga players, mga kaibigan namin. So, masaya naman. Promotes camaraderie between two countries, and everybody's friendly. The day is fine, so good luck everybody. Pasalamat na ni Ambassador Castellino kaning memanyatang ban maging matagumpe yung Malaysian Friendship Cup ngayong Banua. I would like to thank all of you, like I mentioned earlier. Thank you for joining us. Thank you for coming and joining us and be a part of this charitable organization. Thank you for being our friends, and I hope that our friendship will continue to foster and grow. And of course, finally, the sponsors who have given so much to this tournament. Thank you once again. Your deeds will always be remembered, and thank you for your support. And I assure you that all the funds given will be going for a good cause. So thank you very much from bottom of my heart. Thank you. Yako po yung kaya kayong talasuyo yung J.M. De Jesus, ating pusong makabalen. Siyempre kabalen, kaya rin na po ning duathlon, triathlon ang pong pamag-golf nanong manyaman gawan, ala ng aliwa nung emangan. At karen pong manton pipanganan, King Angeles City, makabuklat ne po ing Rosemary and Thyme Ken, atakman nyo no po. Renke kayong all-time favorites. Ay ni po yung report. Kilala ang Rosemary and Thyme sa farm-to-table na recipes. Binabalik-balikan ito ng mga Kapampangan at non-Kapampangan dahil sa fresh at napaka-savory na lasa ng mga pagkain. Taong 2008 nang simulan ni Seng Desierto ang Rosemary and Thyme. Nagtrabaho bilang training manager si Desierto sa isang pharmaceutical company, ngunit naisipan umuno niya na sundin ang kanyang passion sa pagluluto. Atin kaming farm talaga Florida Blanca. And yung father ko talaga is an agriculturist. So, medagul ko talaga kayong farm setting. Parang maglakad ka mo ketang farm atin kang ihain na pamangan. Sabi ko, why don't we do that? Ketang restaurant setting naman na possible naman na, which for me naman, I believe a-achieve me ito during the 15 years of Rosemary and Thyme. Marami na umuno na pagdaanan ng naturang restaurant, sing dami na rin ang itinuturing nilang loyal customers. Pagpasok ng pandemya ay pansamantala ito nagsara. Ngunit dahil sa patuloy na cravings ng ating mga kabalen ay nag-offer sila ng food trays at deliveries. Hindi mo ma-imagine yung dami ng mga, minsan kami na tumatanggi sa mga food tray orders kasi nauso yun, di ba, during the pandemic. Food trays, deliveries, hanggang Grab, Foodpanda, nandiyan na sila na talaga yung pumupunta, Lalamove. Ako yata yung number 1 customer ni Lalamove nung siya sa San Fernando. Can you imagine, pati itang manager na kay San Fernando, yan ang mag-handle ka rin booking ko. Parang ipapasa ko lang sa kanya, sabi ko, ma'am, eto na yung mga i-deliver mo for today. So because of ito quick thinking, change kang strategy, and then develop something na akma ketang sitwasyon na ito. Tila tinadhana naman ang hindi inaasahang pagkikita na magkaibigan na sina Desierto at Avilino Antonio sa isang mall sa San Fernando, Pampanga. Ang simpleng kwentuhan ay nauwi naman sa pagpaplano na magbukas ng Rosemary and Thyme sa Angeles City. Sabi ko parang, okay, let's give it a try. Kasi mape-pressure ko everyday I get inquiries keng page. Ako naman kasi pete itang page na ng Rosemary keng Facebook. Parang kapilan ko po mamuklat, makantita palagi. Until ito, may convince ko, sabi ko, okay, maybe it's about time na talaga.
Para kay Antonio, gusto niyang tulungan na magkaroon ng physical store muli ang naturang restaurant dahil naniniwala siya sa sarap ng recipe ni Desierto. I want Rosemary and Thyme to be available in Angeles City. Kaya sabi ko, would you like, sabi ko, Seng, ko franchise sa'yo sa Angeles naman. Yes, sabi niya, but can I put my name on it, yung label para with A. Antonios, sabi ko ganyan, para more intensified yung another. Yes, sabi niya, kaya natuwa naman, kaya tuloy na. Kaya naman matapos ang ilang buwan, ang plano ay naisa katuparan. Binuksan na nitong Biyernes September 8 ang Rosemary and Thyme with A. Antonios. Dinuluhan ito ng ilang mga matatalik na kaibigan at avid customers ng naturang restaurant. Matitikman umano rito ang dati ng mga patok na recipes with a twist at ang mga bagong pagkain sa menu na swak sa panlasa ng bawat isa. Yes, Rosemary and Thyme with A. Antonios. Siyempre, me as yung mga ninuno ko rin, they're into selling food noon sa karinderya, yung karinderya pa sa palengke noon. So, ang pinaka-specialty na ginagawa ng mom ko na favorite ko, yung rellenong bangus, ganyan, at saka yung suam mais. So, yun mga personal favorites ko. Pero dito, gusto namin i-present and we will present in the future yung lumang sisig tsaka yung sisig crossing, ganyan. So, para makita ng mga tourist na wala pang nag-present na ganun sa Pampanga, yung dalawang ganyan siya na yung sisig na crossing tsaka yung sisig na talagang sinisig na soured. Hindi rin maitago ang excitement sa mukha ng mga customers dahil abot kamay naman nila ang paboritong pagkain. Simula nung nandun pa siya sa Robinson Star Meals, kumakain na kami doon ng mga kaopisina ko, ng mga kaibigan ko, ng family ko. Tapos doon pa sa may, I think, yung kanyang unlimited na Mexican something, yung mga tacos and all, mga pasta. Tapos meron pa siya mga chicken wings. Pinupuntahan din namin yon. Kaya naman ang paanyaya nila Antonio at Desierto, huwag nang mabagot dahil mayroon ang bagong tahanan ng Rosemary and Thyme na tiyak na may enjoy ng lahat. We're inviting everyone here at the rooftop of LT Suites, Rosemary and Thyme with A. Antonios. So we're here open from 5 p.m. to 12 midnight. So it's a restaurant and pwede rin siyang bar and pwede rin sa function of about 70 to 75 people. Meron din kaming swimming pool doon. You can do some dipping at the same time eat. So see us soon. JM De Jesus, CLTV 36 News. Meranap ko, kabalen, siguro manyaman pinmamasyal kanyan King Rosemary and Thyme with A. Antonios. Apin po rin, ding mga regular balitang kinalap ning kaya katabong news team. King lagyo na po ning mabilog a CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyoy Justin Dizon, ating pusong makabalen.